Moike boetse ke a amoela kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho SABC 2 le o le hae. Punya matsoho ke na le Mphotime. Le a o le jwalo ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. We have arrested one suspect in the killing of Sergeant Mocumi, and we are hot on the heels of those that are still on the run. Mokomishenara wa sepolesa Fadima Semola o re ba mehlaleng ya babelelwa ba bang polaong ya Sergeant Mocumi wa Mpumalanga. Sepolesa se sebetsa bosiu le motshehare ho tshwara babelelwa polaong ya mapolesa a mararo ka Labohlano. A mabedi a bolailwe Road Report ka bophirima ba Johannesburg e leng warrant officer Vuisile Sintwa. Mmoho le Sergeant Simon Masenye ha Mpumalanga ho bolailwe Sergeant Lawrence Mthweni. Mokomishenara wa naha wa sepolesa Fadima Semola o re o ne a etetse province eo ya Mpumalanga. We have arrested one suspect in the killing of Sergeant Mthweni, and we are hot on the heels of those that are still on the run. We are quite confident we'll find them, and we are definitely confident also that we have got the right person, and we know who we are looking for. It's just a matter of finding them. We know that they are between 7 and 10 in number, so we will be able to get those that are still outstanding and get them behind bars. Kaolele Muirif mona hore letona la sepolesa le tshwere mokobobo Professor Firoz Kachalia le etetse malapa a mapolesa a finithilweng Johannesburg mo le boletseng ha sena e le sesupo sa hore mosebetsi wa mapolesa o kotsi. This is just another reminder of the difficult and dangerous work that the South African Police Service and its members do on behalf of our people, and the dangerous and vicious nature of the criminals out there who are willing to kill without mercy. I am confident that in this particular case, the suspects and the police are already making progress, that the suspects will be apprehended and that they will face justice. Re atela pele mekgatlo e mengwe ho ba le kabelo sebokeng sa naha se lelekelang dipuisano ka mathata a paretseng naha e lla ka hore ha ona ponaletso ho tswa kantorong ya mopresidente le hore ditlhophiso di etswa ka potlako e kgolo. Seboka sena se tlo tshwarwa ka la 15 kgweding e hodimo, mme foundation ya Thabo Mbeki, Desmond Tutu le ya FW de Klerk ke di se di khutsi di sehlopheng sa tshebetso. Empa kantoro ya mopresidente e bolela hore seboka sena se tlo tswela pele. The National Convention must happen so that South Africa's people can take ownership and control of the national dialogue. Invitations have gone out to organizations across the country, and delegates are preparing themselves to attend the convention. It is at the National Convention that the people of South Africa will take over and run with the national dialogue process. The issue of budget is not the core reason why the foundations have stopped our involvement in the National Convention. It has everything to do with proper planning, with the logistics issues that are not resolved at this point in time, and the fact that we haven't communicated with the public about what is the purpose of the national dialogue. Moahlodi e moholo wa lekgotla la molao wa motheo Mandisa Maya o phatlaladitse moralo wa molao wa tlhekefetso ya thobalano bakeng sa lekgotla la molao la Afrika Borwa. Kantoro ya moahlodi e moholo e re moralo o motjha wa molao ke o totobatsa hore tlhekefetso ya thobalano ha ena sebaka ka hara meaho ya toka, ebile o tla boloka serithi sa mekgatlo sa makgotla a dinyewe le bahlanka ba molao. Moralo ona wa molao o buetse o tla nakong ena e ho hlahletsweng diqoso tsa tlhekefetso ya thobalano kgahlano le moahlodi e moholo e leng Selby Mbenenge. ActionSA e re tlalehile letona la dipapadi ebile e le moetapele wa Patriotic Alliance Gaten Mackenzie Commission ya ditokelo tsa botho ya Afrika Borwa ka dipolelo tsa hae tsa kgale tsa kgethollo ya morabe tseo a ileng a dingola leqhepeng la hae la X. Gaten Mackenzie must be brought in account. Does this mean that he gets to be referred as a racist? I don't think so, because
as I've been explaining on what racism is and the history of racism, the bit of history of racism. But those racial prejudices can't be uttered by someone holding public office in this country. In particular, someone who's a much appreciation of what racialization and racism and anti-black racism and anti-black hate has done to this country and to the majority of more than 80% of this country. So should he continue to hold office? I do not think so. But does that mean that we didn't describe them as a racist and we don't engage in a much deeper conversation as a country on our understanding of what racism is? Ba lelapa la Mocumi la Ganyesa provinseng ya North West ba tshositswe ke ho hlokahala ha moradi wa bona ya dilemo tse 16 sekolong se phahameng sa Huhudi. Ditlaleo di kuma ha morutwana a ile a qobellwa ke mosuwehlooho hore a potolohe meaho ya sekolo a ntse a matha e le mokgwa wa kgalemelo empa ka bomadimabe ngwana o ile a kgeya ho hlaloswa ha sepolesa se thakgotse diphuputso tabeng ena. Ha ke tsena ko sekolong ke itlhetse ngwana ke a rapamisitswe mo staff room a putse go godimo a setse a le ka sports bra mara ke bona gore ngwana e ke kgale a tlhokahetse molomo wa gago o phaphaletse bile o le moyelo thama gago le yone e sa gore o tsamile thama gago e ntse e temeka mo le ba mpotsa gore a ngwana a wa go legela ka be ke ba re ngwana ke sense e nna ene se ka tsamaye awe na tota ke batla principal le tswa ko sekolong se le ka gore sekolo se le ngwaga e motse se ne le bothata bja ngwana yo tlhokagala jara engwe le engwe. Ho tsamaya tjhabateng re fumana hore batho ba fetang 60 ba kwetetswe ke maqulwana a dinokwane karolong e ka leboya ho Nigeria. Ha diketsalo tsena di tlwaelehile boholo ba batho ba kwetelwang ke bana le basadi ebile hore ba lokollwe batlodi ba molao ba batla moqeqekohadi wa tjhelete. Mopresidente wa Nigeria o laetse bahlanka ba tshireletso ho tla ka maano a tla fedisa maqulwana ana a hlometseng le ho netefatsa hore baahi ba bolokehile dikarolong tse fapaneng tsa naha. Moipapading e ntseng e tswela pele pakeng tsa Stellenbosch FC le Kaizer Chiefs a makhosi ke 1-0 ya Stelisi e seng e fumane karete e kgubedu. Khaswena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya bosupa ka phirimana bolepi ba latela ke o taba. Before the world wakes, they are already in motion, ready to tell the day stories. You may not see them on your screens, but their fingerprints are on every frame. The women of FTA News and Current Affairs are the heartbeat behind the headlines. With purpose in every step, they enter the newsroom where stories come alive. They don't chase the spotlight, but every single day, they shine. From morning briefings to final script edits, they work behind the scenes, crafting stories that inform the nation, shaping conversations, and giving voice to truth. This Women's Month, we honor their commitment, their brilliance, their passion, and the unwavering heart they pour into every story they tell. In the edit suite, every frame is polished with precision, their eyes catching what others might miss. They guide the newsrooms, lead the stories, and shape the national conversation with courage, clarity, and quiet strength. To the women who bring us the truth, we see you, we celebrate you, and we thank you.